waan isaan hin mallee ummanni munaafiqaa keessatti fidanii haasawanii alatti illee dubbatanii maqaa haadha mana isaa maqaa Aishaa balleessuuf eegasii nabiyyi rabbi sallallahu alaihi wasallam biratti akka jibbatamtu godhanii eegasii bultii nabiyyi rabbi intaloo akkaan jaalatamtu ta rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isaaf file jechuudha. isii tana jibbisiisuu fi isiin tuni badii dalaydee haraam dalaydee zinaa dalayde ja'anii maqaa balleessuuf tattaaffii isaan godhan rabbiin wahyiidhaan isaan irraa fashaleeyse seenaa sanirraa isinii himuu barbaada jechuudha. hattaa seenaa tanarraa zamana amma nuti jirru kana keessatti illee ummanni shi'aa waan akkanaa kana ja'an walciyaadu billaah rabbi subhaanahu wa ta'aalaa suuratu nuur keessatti aayata kudhanii ol sababaa isitti rabbiin buuse isii rabbiin qulqulleeyse samii torbanii ol isii qulqulleeyse duuba ammallee ummanni itna ashariyyaan warri shi'aan itna ashariyyaa ja'anii khaliifaa 12 itti amanan kun isii tana gartee badii dalayde ja'anii maqaa balleessuuf darbataniin haalli kuni akkamitti uumamee walillaallaa jechuudha. nabiyyi rabbii sallallahu alaihi wasallam beeran isaatii wajji jiraachuu ture. duuba gaaf tokko hadiisa ifkii kana lola ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam lola gartee khandaq dura jechuu lola bani mustaliq lola khandaq dura nabiyyi rabbii sallallahu alaihi wasallam hadiisa ifkiin kuni gabaafame. hadiisa kana keessatti bukhaarii fi muslim dhagahu jirtanii dhagahamamii fi bukhaarii fi muslimiitu hadiisa kana sahiha isaanii keessatti qissaa dheerinaan gabaasan seenaa kana dheerinaan gabaasan seenaa kana akkuma itti aanuttiin isiniif hima. seenaa kana hordofaa sheerillee walii godhaa. seenaa kana keessatti namni maqaa nama balleessu namni maqaa namaa abalu haraam dalaydee abalu zinaa dalaydee abalu waan ijji teessiif hin agarin waan ijji teessiif hin qannin zinaadhaan nama maqaa balleessuun haddii 80 namni san 80 akka garafamu ifi ammallee nama gartee maqaa balleessuuf akkana jedhee dubbate rabbi subhaanahu wa ta'aalaa qixaaxa yookaan yakka rabbiin isaan duniyattiis akhirattiis ummata abaaramoo akka tahanii fi akka rabbiin ummata nama maqaa balleessu kana azaaba laaleessaa ta'e duniyattiis akhirattiis akka isaan qixaaxu rabbiin irraa dubbatee jechuudha. tanaaf maqaa nama balleessuun waan lafaa miti. maqaa nama balleessuun qixaaxni isaa duniyattiis akhirattiis rabbi subhaanahu wa ta'aalaa irraahi azaaba laaleessaa ta'e isaan qixaaxee rabbiin fuudheeti ibidda jahannam rabbiin naqaan nama maqaa namaa balleessu rabbiin addunyattillee abaareeti akhirattillee abaara jechuudha. qissaa kana hadiisa bukhaarii fi muslim gabaasan keessatti waan jettee Aishaan radiyallahu anhaa kana rasuulullaahi sallallahu alaihi wasallam nabiyyi rabbii sallallahu alaihi wasallam hoggaanii fi khara lolaa deemee beerran isaa jidduu ixaa baasaa jette. hoggaanii fi ixaa baasee booda ixaan san baateef fudhateetii lola san deema. warreen ixaa baheef irraa tokko ana turte. nabiyyi rabbii sallallahu alaihi wasallam ixaa baaseetii duba anaa kana fudhateetii anaan deeme. hoggaanii fi lola san dhaynee lola sanirraa hoggaanii fi gaddeebinee gartee yeroon kun eega hijaabni aayanni hijaabbadhaa ja'uu aayanni hijaabaa eega bu'e booda aniin kuni hawda ja'anii cinoo
gaala gubbaa gartee akka manatti godhanii gaala gubbaa kaayan dubartiin achi keessatti godhanii jechuu cinoo tana keessa teesseeti yaabbatti dubartiin. Duba kaanee deemnee jette lola kana dhaynee hoggaanii fi lola irraa gad deebinee odoo madiinaa hin gahin dura odoonii fi lola irraa gad deebinee odoo madiinaa hin seenin halkan qubannee jette duba. Halkan kararra qubanneeti jeeshiinis waraanninis qubate. Eega waraanni qubate booda ka'eetiin akka gartee haajaa tiyyaaf haajaa sagaraatiif yookaan fincaaniif jeeshii bira dabreetiin kophaa tiyya deemee haajaa tiyya hoggaanii fi haajaa bahadhe booda calleen ani mormarraa qabu calleen sun mukni tokko isii gartee ol ka'e jechuun mukni qabeeti callee san irraa buqqaase. Calleen san lafatti kufee jette. Hoggaanii fi lafatti kufe booda haateetii callee san barbaada hafte. Odoo callee san barbaaddu waraanni ka'aniitii khara gartee ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam ka'aa je'eenii hoggaanii fi khara madiinaa deeman. Cinoo isiin gaala gubbaa jirtu san cinoo keessa turtee cinoo keessa turtee yeroo kana ani intala dubraa intala umriin sii xiqqoo ammallee qalloon turee jette. Foon illee hin baasne yeroo kana nyaanni nuti nyaannu nyaata xiqqaa waan ta'ee jecha yeroo san keessatti aniin kuni kaniin cinoo keessa jiru sahaniitii gaala kiyya fuudhanii lugaama fuudhanii kutaniinii jette. Hoggaanii fi gaala fuudhanii deemaniin yaabbii san keessa cinoo san keessa kaniin ani jiru sahanii jette. Hoggaanii fi ka'anii deeman booda aniin kuni hoggaanii fi hajaatiyya bahadhee gad deebi'ee waraanni na dura deemee jira nabiyyiin rabbiitii fi sahaboonni ka'anii kutan. Yeroonis yeroo dukkanaatti dachiinis wanni tokko hin jiru. Duuba hoggaanii fi deeman booda bakkaan ani qubadhe san bakkuma san taa'eetiin wilii isaanuu hoggaanii fi anaa kana dhaban ana barbaada gad deebi'uuf ta'anii wilii dhufanii hoggaanii fi ana barbaada dhufan asitti ana arkuu hin oolanii sanii jecha asumattiin eegaan je'eetiin taa'e. Anumaa taa'u jiru gurbaan tokko kan maqaansaa Safwaan binul Mu'attal as-Sulamii jedhaniin. Safwaan binul Mu'attal as-Sulamiin kuni nama ergamaa rabbiitiif sallallahu alaihi wasallam yeroo hedduu yeroo kaan jechuudha yaabbii isaa gaala isaa kan lugaama qabee deemuun ture. Inni kuni waraana duuba deemeeti waan waraanni lafatti hambisee deeme waan waraanni lafatti darbee deeme isaan booda deemeeti kararraa fuudhaa warra deemu ture. Duuba inni kun boodaan hoggaanii fi dhufee bakka waraanni qubatee deeme san dukkana intala takka tagartee hijaabbattee tagartee hirriiba rafu jirtu arke. Aishaan yeroo kana hirriiba akkuma gartee isaan eegu jirtutti akkuma isaan gartee waraanni gad deebi'eeti nabiyyiin rabbii hoggaanii fi anaa kana dhaban gad deebi'aniiti bakka sanin na arkan. Bakka sanitti na arkan jettee oduma taa'u jirtu intala xiqqoo intala dubraa intala amata 10 turtee yeroo kana hirriibni isii fudhateetii rafte jechuu. Hoggaanii fi raftee inni kun hoggaanii fi Safwaan bin Mu'attal halkan kara boodaa osoo deemu jiru isii tana arke. Hoggaanii fi isii arke hijaaba duratti waan fuula sii beekuun jecha Aishaa ta'uu sii beeke jechuu. Waan hirriibarraa na kaase tokko hin jiru jette duuba. Jechi gartee istirjaa'a innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun jecha jau qofa dhageessee hirriibarraa dammaqee jette. Hoggaanifiin dammaqee booda wallaahi inni kun jecha takkanaaf hin deebisne anallee hin dubbisne. Gaaluma kiyya fuudheetii gaala isaa fuudheetii gajjilbiiffachiiseetii gaalli eega jilbiiffate booda ka'eetiin gaala san gubbaa yaabbadhee jette.
gaala san gubbaa egaa yaabbadhe booda ka'eetii lugaama isaa harkisaa gaala isaa harkisaa kaniin ani isa gaala gubbaa jiru jechuudha madiinaa yeroo owwaa yeroo gartee zuhurii kana seenne jette. Waggaa kana duuba magaalaan guutuun Aishaan Safwaanii wajji badii dalaydee haraam dalaydee zinaa dalaydee ja'aniitii magaalaan haasawutti seente. Namni kijiba kanaan dhufeen kan ra'iisa munaafiqaa guddicha munaafiqaa Abdullah ibn Ubay ibn Saluul ja'aniin. Ibn Saluul kun Aishaan jaartiin rasuulaa Safwaan bin Mu'attal kanaa wajji zinaa dalaydee je'eetii magaalaa keessatti facaase. Dubbiin wal jalaa mana hunda seentee ummanni haasawuf seene gariinsaa ni kijibseese gariinsaa haasawutti seene. Waggaa kana isiin tunii quban qabdu akka ummanni waa'ee Aishaarraa haasawuf jiran waa takkan beeku jette. Ka'eetiin dhukkubsadhe baatii guutuu niin dhukkubsadha gartee dubbii tana waa takka quban qabuu jettee duuba. Eegasii gaaf tokko ka'eetiin hoggaanii fi rasuulli sallallahu alayhi wasallam mana isaa ol seene mana kiyya ol seene kayfatiikum isiin tuni akkamuma ja'a. Haalli rasuulaa cuftii jijjiiramee wahyiinis hin dhufne ani waan tahaa jiru waan ummanni haasawaa jiru waa takkallee quban qabu ummanni numa haasawa. Dubbii isaanii tana quban qabu rasuulli hoggaanii fi mana ol seene kayfatiikum intaloon isiin tun akkamuma ja'a. Duraan rahmata ergamaan rabbii anaaf godhu gara laafina inni duraan garaan alaafu nin dhabee jette. Waa takka wanni inni gartee haalli isaa na jijjiirame waa takka irraa hubachuu dhabee jette. Waggaa kana rasuulli alayhi salaatu wassalaam kayfatiikum isiin tuni dhiiroo maalumaaf rasuulli akkanatti haalli isaa jijjiirame jetteetii waa takkan beeku jette. Dubbii ummanni haasawu magaalaan haasawu tanas waa takka quban qabu. Eegasii gaaf tokko ka'eetiin haajaatiyyaaf halkan hoggaanii fi fincaan yookaan sagaraadhaaf baanu mana keessatti arabni zamana san madiinaan mana keessatti sagaraa godhachuu hin turre halkan eegganneeti eega gartee dachiin dukkanaa'ee booda gara xarafaa deemneeti bakka sagaraatti baanu deemneeti sagaraa baanee gaddeebinaa jette. Gaaf tokko haadha gartee misxaah takkaa jiraa jette. Haati misxaah tun intala gartee abiiruh bin abdi manaaf haati isii jechuudha bintu sakhr haati isii jechuudha bintu sakhr bin aamir haati isii haboo Abii Bakar Siddiiq turtee jechuudha. Haboo Abu Bakar Siddiiq turte. Abu Bakar kun misxaahii fi isa kana miskiinummaa inni waa miskiina ta'e jecha isii tana gartee nyaachise isa kana masruufuu tureen. Haadha misxaah tanaa wajjiin jette ka'eetiin kara sagaraa gartee achi baanee jette. Eega sagaraa teenya finnee haajaa teenya fixannee nuti as deebi'u jiru haati misxaah 8 isii gubbaa ejjatteeti gufatte. Hoggaanii fi 8 isii gubbaa ejjattee gufattee ta'isa misxaah jette. Misxahaa baduutii jette akka waan gartee abaarsaa jechuudha. Misxahaa baduu jannaanii. Hoggaa kana Aishaan maaliin je'e jette bi'sa maa qulti atasubbiina rajulan shahida badran jetteen. Way waa fokkotee waan ati jettee kun gurbaa lola badrii dhaqee lole ati akkamitti arrabsita jettee. Hoggaa kana duuba haytaa jetteen yaa gowwittii koo akka waan ja'aniiti garte sharrii namni si boodaa haasa'u jiru kana ati quban qabdu yaa gowwittii koo. Aw lam tasma'ii maa qaal waan inni je'e hin dhageenye sila waan inni je'e hin dhageenye jette. Qaala qultu wamaa qaal maal je'e jannaani فأخبرتني بخبر أهل الإفك بر إني بر عائشان بر زنا دليد صفوان بن المعطل وجي زنا دليد جاني مقالان قوتم برسها سوجرني يا قويتي خوجة تندوبا هقاني في
jecha isii kana dhagahee dhukkubarraan baatii guutuu dhukkubsachaatiin ture dhukkubarraan idaadhe jette. Daranuun dhukkubsadhee sani rasuulli alayhi salaatu wassalaam hoggaanii fi dhufee mana kiyya dhufee kayfatiikum isiin tuni akkam je'ee gaafannaani. Amma anis dubbii fahameetiin jira wanni rasuulli amala isaa jijjiireef wanni gara laafina gartee duraan naaf garaa laafu san dhabeef dubbiin amman agalteeti. Sanii ata'adhanu lii an aatii abawayya jetteen gama haadhaa fi abbaa kiyya bira dhaqee isaan biratti akkaan dhukkubsadhu akka isaan gartee anaa kana dhukkubsachiisan hayyama naaf ni gootaahii jetteen. Eeyyeen hayyama siif godheetiin jira deem je'een. Hoggaa kana ka'eetiin gara haadha tiyyaa dubbii tana gartee mirkaneeffachuuf mana haadha tiyyaatiin dhaqee jette. Mana haadhaa fi abbaa kiyyaa mana Abibakar jechuudha. Hoggaa kana Aishaan hoggaanii fi mana Abibakar mana haadhaa fi abbaa sii dhayxeeti. Yaa umtaa jetteen yaa haadha too maa yataxaddathu nnaas ummanni maaluma haasa'u jira maaluma na haasa'u jiran zinaa dalayde ja'anii magaalaan guutuun na haasa'u jirti. Yaa haadha too dubbiin tuni dhugaadha jettee gaafatteen. Hoggaa kana haati tiyya maalnaan jette yaa bunayya yaa intala too hawwinii alayki nafsee teetirratti laaffisi nafsee teetirratti laaffisi fawallaahi jetteen way waa xiqqaatee jetteen intalti bareedduun tagartee masaanuu hedduun qabdu ta akka teetii tana irrumaa haasawanii bareedduu intala adiin masaanuun gartee ta masaanuu hedduu qabdu masaanuu baay'ee qabdu tun irraa haasawanii yaa intala too ifirra laaffisii jetteen duuba. Subhaanallah أو لقد تحدث الناس بهذا جتين. سبحان الله المنا ما وان أني هنقوني خنا قرتي أكنت تنها سوجرني جت دوبا. نبي ربي صلى الله عليه وسلم دوبا هل كان سن قوتو قرتي هرمني تك أنا تندفو هل كان نيمبويا قيا نيمبويا حتى بوي كان أني بوير حمان خلينتي نبقى أقو جيسو تكان جهي جت دوبا. Tiruunti yana baqaquu geessu takkaan gehe halkanii guyyaaniin booya. Eegasii nabiyyi rabbii sallallahu alayhi wasallam rakkatee cinqameeti waan godhu dhabeeti dubbii magaalaan guutuun haasa'u jirti. Bultii isaa tana diiguuf Aishaan zinaa dalayde ja'anii magaalaan guutuun ni haasoyti. In isa wahyiidha baatii guutuu cite waa takka wahyiin ittiin dhufu akka rabbiin gartee dubbiin tun kijibaa fi dhugaa gartee akka addaan hin baasneef wahyiinis cittee jirte. Hoggaa kana duuba Ali ibn Abi Taalibii fi Usaamaa bin Zayd nabiyyi rabbii yaameeti maatii isaa jarri lama lachuutu warra mana isaa keessatti guddatee ijoollee inni guddise yaameeti gaafateen duuba. Usaamaan maal je'een yaa rasuulallah yaa ergamaa rabbii. فقال يا رسول الله أهلك وما نعلم إلا خيرا ما تيتي قبردو جارت ما تنتي إسير خيري مليواتك وننر الرابين نجرو وانو مغاري إسير بيناتي يا نبي ربي يا إرقما ربي قبردو جين دوبا. أما علي بن أبي طالب قالوا يا رسول الله لم يضيق الله عليك جين ربين ستهن لبسني والنساء سواء كثير سواها كثير جين دبرتين اسيماليس بايدا يوني فيغرتي قبرتي تكك أباچو ترتي مكانسي بريرا جانين يو بريرا تنقافتي يا إرقما ربي سيدو قوم ستي مي إسي تنقافت إسي ماليس تبرو هدو جرا إسي تنيو فراديس أكوان قرتي فراديسي جاوني تيجتشو. Sani bariiraa bira dhaqeetti nabiyyi rabbii sallallahu alayhi wasallam yaamaa je'ee hoggaani fi bariiraan dhufte. Yaa bariiraa je'een jaartiitii Aishaarraamii maal beeyta je'een. Yaa nabiyyi rabbii jetteen walladhii ba'athaka bilhaqqi haqaan rabbii si ergettiin siif kakadhaatii. Yaa rasuulallah ani isirraa intaloo xiqqoo waanin ani isirraa beeku intaloo xiqqoo intaloo dubraa jechuudha. Joolleedha. Ajiina faa gartee qooshaa hoggaanii fi qooshaa tana jiiseetiin qooshaa tana naaf eegi je'ee hoggaanii fi deeme isiin hirriiba achumaan hirriiba faarafteeti
re'een dhuftee qooshaa isiisan duraa nyaatti ani waan beeku sanuma jetteen waan wannummaan beeku gartee intala xiqqoo ijoollee qooshaa eegi je'eetiin qooshaa bira dhiisee deema isiin biratti raftii re'een dhufteetuma nyaattee re'een san biraa deemtii jetteen duuba waggaa kana duuba nabiyyiin rabbii sallallahu alaihi wasallam rakkatee cinqameeti minbara irratti ol baheeti khutbaa godhus seene jechuudha duuba yaa macshara almuslimiin je'een yaa jaarrolee muslimtoota man yacdurunii min rajulin qad balaganii adaahu fi ahli beeytii je'een eenyuun narraa dhorka gurbaa gartee maatii tiyya keessatti azaana godhu jiru abdullah ibn ubay ibn salul itti fedhaa beeyta فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا والله أني ماتي تيجي خيستي خيري ملي واتكم بيخوتي ماتي تيجي خينا خانا غرتي ماتي تيجي خيستي أكنا نركي ساجراني تي أين النراد أركجي رب نبي ربي ولقد ذكروا يعني رجلا ما علمت عليه إلا خيرا قربا إسان مكاد أوان اللي أنا وجي ملي من نسين وأنا وجي ملي من الرانقا قدم به أني إسرى خيري ملي واتكم بيخوتي مالو مقرتين من نمخنا معرفنا الراهن دوركني جين وما كان يدخل على أهلي إلا معي منخي اللي يقاني في آليتي يخيستي يقاني في سينو اللي أنا ما وجي سيناتي قرباخنا معرفنا الراهن دوركني جي دوبا نما قرتي أكنا جي مكافة آسي عيشان زناد ليد جي هقاخنا دوبا سعد بن معاذ الخيئتي سعد بن معاذ وان جي يا رسول الله يوني في إني خن أو سراته مرمرا دربنا قروا يوني في أبليين قينيا خزر جراته أتمنى أججيتي ففعلنا أمرك أمري خيسي قونا وانا تفيتو إساقني قونا جين وقاخنا دوبا سعد بن عبادانيس قوسقرتي خزر جراء الخيئتي وكان إني خن مقرتي رجل يعني وكان قبل ذلك رجلا صالحا سندرا نما صالحا نما غاري تري ولكن الحمية جتشو قصمان إسابتيتي سعدين كذبت لعمر الله لا تقتله خجب دجرت والله هن أجيستو إني خوني قرتي شنيتي ترى قصخي ترى وان تاني في أكنا جتا سلاني في قصخي تاتي أكنا جت والله هن أجيستو جين أسيد بن حدير الخيتي المقرتي سعد بن معازي المقرتي أدير إساتي الخيتي سعد بن عبادان والله نأجسنا عند يعني فإنك منافق تجادل عن المنافقين أتي منافق الراغرتي مقود تاجئتي أمني والرق قوستي لمان قرقدون خزرجي في أوس لا تشوتو الخانيتي حما قرتي سيفي دا وللك آساني وللقاهن جتشو ولتي مفتني وللن وقاهن نبي ربي صلى الله عليه وسلم إسانك أبنيسو سيني mee dhiisaa dhiisaa atis dhiisi jeeti nabiyyi rabbii jara lachuutu qabbaneesseeti ka'eeti biraa deemee jechuudha duuba hoggaa kana dhiisaa jeeti jara lachuutu qabbaneesse akkasin nabiyyi rabbii sallallahu alaihi wasallam ka'eeti mana Aishaa dhaqe hoggaanii fi mana Aishaan jirtu dhaqe mana gartee abbaa ishii jechuudha mana Abi Bakar dhaqeetii irratti salaamate eega gartee irratti salaamate booda nabiyyi rabbii sallallahu alaihi wasallam cinaa taa'e jechuu hoggaa kana baatii guutuu wahyiin isin dhufne cittee jirti isiidhaani boochi intalti warri ansaaraa takka Aishaa bira dhufteeti cinaa teesseeti booyu seente jechuu Aishaan ni boochi intalti sanis ni boochi hoggaa kana duuba رسول ربي صلى الله عليه وسلم عائشة برقتا ايتي حاسو سين جتشو ايجا قرتي شهادة لمن قبتي ربي فارفتي بودا أما بعد ايجا دبنيتي جين يا عائشة جين يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا أني سرا وان أكناتي ونوتي زناد ليدي جأنيتي مقالا حاسو جرتيتي فإن كنت بريئة يوني في قرتي بريئة جين يوني في أتين قني خاقل كلويتو ته بديتنا يوني في خهين دلقين خطاتو ته ربي سكل كل ليس وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله يوني في دلي غرتي خدليدو ته يوني في حرام سنزنا سن يو خدليدو ته قرو وتوبي إليه قم ربي ديبئي فإن العبد
إذا اعترف قبرتش وقاني في دلي إساء أمني ربي سبحانه وتعالى توبة إساف قلا دلي إساء أمني يوني في توبة ربي إساف توبة سين جناني. قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مقالته هقاني في جتش إسافته بويتش درام بويو تريسان نين دابي جتي أكوان أما درهم بونيتي إما نرى غوغوغي جتي أما حاجة سمان بربادو تري جتي أبا منسيتي موكا خاتيتي مال جتي دوبا والله بويتش نرى دابتي جتي. فقلت لأبي أجيب رسول الله ارقم ربي تفدي بسيف يا أباخي أبا إسيتين جتشو أبي بكرين يا أباخي رسول أفدي بسيف جتين. قال ما أدري ما أقول لرسول الله ارقم ربي مال جأمي عن بيخوان جأوجي وقاخنا دوبا حاد أسيتين يا أمه يا أمي جتين يا هادتي أجيبي لرسول ارقم ربي تفدي بسيف دي بسيف هاجنيس يا ارقم يا انتلتي ارقم ربيتي مال جان جت دوبا وقاخنا إسين خاتيتي. قالت فقلت دوبا أنين خوني إسين الخيئات دوبا دجت أنين خوني انتلتي كودا لقاد قرآن كستين بيخو ولكن إني والله لقد علمت لك والله جتين والله أنين خوني يونين غرتي بديتنا هندلي يونين بديتنا غرتي هندلي نيسين جئ dhugaa rabbiin na arkaa akkaan ani qulqullooytuu taate anaa kana hin dhugoomsitanii yooniin ani gartee badii tana dalagee sinin je'e dhugaa rabbiin na arkaa ani qulqullooytuudha anaa kan ni dhugoomsitanii yooniin kaniin dalagee sinin jawte anaa kan hin dhugoomsitanii. والله جت ما أجد لي ولكم مثلا إلا قول أبي يوسف جتشتك غرتي ديبسا جتشاناني سنين جاء تقول لينو هنجرو ديبساناني سنيف ديبسو هنجرو جتشا غرتي أبا يوسف نبي الله يعقوب جتشو مكالي رام فتلال إنا وجتشو لا إسر رجيه في يادا إسين خيسة دبرتر مكا غرتي أبا يوسف نبي الله يعقوب الرام فتيتي فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فصبر جميل أبسي ويواغاريدا جت دوبا والله المستعان ربي قرتي الله خقرقار صفتني قرتي وانسين جتني الرا جت دوبا آية خنا قراتيتي خيئتين. قالت ثم تحولت فاضطجعت جت خيئتين مرديتين انسولاخي مرديتين فراغة تشيسي جت دوبا فراشة خيرتي وقا خنا دوبا والله إني أعلم أني بريئة والله نبيخ أني أكان كل يتوته أكان أني سقال ما حرام زنا هندلجين والله نبيخ جت دوبا ربي اللين والله أكان كل ليس نبيخ جت دوبا ولكن والله ما كنت أظن أن الله أموجت والله أكربين والشاب سبباخيان شأني خيان سبباخيان قرآن قرتي وحي سمير رابوسا أني قرتي nama gartee akkasiitii miti je'eetiin if yaaduu ture nama gartee saniin maluu miti wahyi jechuu waan guddaadha. rabbi subhaanahu wa ta'ala qur'aana sababaa hiyyaan gabbuusa ani waan yaannee jette duuba walaakin jette akka rabbiin walaakin kuntu arjuu an yaraa rasuulallah akka ergamaan rabbii sallallahu alayhi wasallam fi nawm akka manaama gartee yookaa abjuu ergamaan rabbii abjuudhaan akkanani qulqullooytuu taate akka rabbiin na qulqulleessu أبجو من يخامنا من أك ربي سبحانه وتعالى إسقر شيسون حوو تري خجيلو تري جتدوبا بكسن الراهن خاني نبي ربي صلى الله عليه وسلم بكسن الراهن خاني نيسن دبني وحيين اتبو ادوبا وقمسان منو معيشها ودو منو مغرتي أبي بكر ودو ما عايسين أنا غرتي أكس جيه قجيسي ممرد لي أنسولان خي مرد لي قجيسي وحيين رفجت وحي نقاني في دفع نبي ربي صلى الله عليه وسلم وحي نقاني في أكان إسا قرتي إسا ركسة جبا وحي ينكر أكان جبا إنه حتى إنه لا يتحدر منه العرق وانتي الراجة يروك أبنا سلا يروك أكان أبنا يروك أبنا عد إسا خان الراهي خوركان الرايا آجت دوبا خوركان الرايا وقاخنا نبي ربي صلى الله عليه وسلم وحي
irratti gartee bu'ee eega waxyii sanirraa bayfate booda نبي ربي صلى الله عليه وسلم فولسا إفيتي وهو يضحك فكانت يعني أول كلمة جت الدرة إرجم ربي صلى الله عليه وسلم خفلا دبتا يا عائشة جي أما الله عز وجل فقد برأك لقى ربين سيكل كل ليس جرا أجين دوبا سيكل كل ليس جرا جناني وقاخنا حاتي قمديتي فقالت أمي قومي إليه خيتي جما إرجما ربي خيت أبدو جناني فقلت يعني لا والله جما إرجما ربي نمان أبني نما تكو خنين جلتهم فد ولا نما تكو هنجلتهم فد ربي خي جما ليجت جما إرجما ربي أبدو ديد أبا من سيتيمي دوبا والله جما سانمان أبني جتهن أبدو آرتي جرتي آراسني كمدي جول ليداسي إن أبدو أنما تكون قلتهم فردو جت دوبا ربي خي ملئ سني ربي سبحانه وتعالى سورة النور دوبا إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم جئين إسانا إن الذين جاءوا بالإفك إسانا خجب دبة إن إسانا قرتي خجبا أفا عصبة منكم جماعات تن إسن الراتات جئين دوبا لا تحسبوه شرا لكم دبين سن عمتو سنتين فكاتين عمسو هنسينا جئين بل هو خير لكم دبين سن خيري دا جئين دبا لكل امرئ منهم يعني ما اكتسب من الإثم نما تشوفافو دليوان دلقة إساف جرا والذي تولى كبره منهم لو عذاب أليم تولى كبره كن عبد الله بن أبي بن سلولي عذاب لا ليس ساتهيتو إساف جرا جئين دبا ربي مال جئين بيتا لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات وصوني في دبي سنوغاني في الأجيسان وري مؤمن توتاتي في مؤمن تتين إيرات مؤمن تتشيغرتين إيراتي في مؤمن تتين دبرتي نفسي إساني خيستي بأنفسهم خير وقالوا هذا إفكم بين أصوني في قرتي دبين إسان هاسون خن خجب جاءني يجي عند ربي سبحانه وتعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء أصوني في رجاء فرفدني يجي إلا سيالي فإذا لم يأتوا بالشهداء يوني في رجاء فرنسا في دوباتا فأولئك عند الله هم الكاذبون جرسا ورمسون ربي برت خجيبو دا أجين دبا ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة أصو رب أصو غرتي صدر ربي سن رجرات شوباتي أصو رحمن ربي سن رجرات شوباتي دنيا في آخرة خيستي لمسكم فيما أفضتم فيه وانس دبت وانس خيسس السنتان خيستي مالتو إسن تقى عذاب عظيم عذاب قداتو إسن تقى جئين سلا رحمن ربي جتشما إسن جتن جتشما إسن زناد ليدي عيشان جتني مكان رخيصا قردتي سلا عذاب قداتو إسن الرقرتي إسن الر بؤاجي ربي سبحانه وتعالى في قاله إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وقاني في دبة تنسان وان بين قرتي وقا دبة تنس وان علمين أبن جتشو وتحسبونه هاي دبيسان إسن لافتو سيتاني جين لال دبيسان مكانا ما بلنيسون لافتو ستي فكاتي أبلو زناد ليدي جاني دبتشون سلافتو اسم برتي لافتو سيتاني سيقالي وهو عند الله عظيم ربي برتي قرو قداد جين لال مكانا ما بلنيسون ولولا إذ سمعتموه قلتم وكاني في أصوني في الأجيسانسان أصوني في جتني مال ما يكون لنا أن نتكلم بهذا نتقرتي دبيتنا دبتشون نراهم مالو وصوني في جتني جتشو سبحانك هذا بهتان عظيم يا ربي كل ليتي أقرتي دبيني سنة سنتون خجيبا قداد وصو جتني جين دوب ربين أمة مؤمن توتات مال جين يعزكم الله أن تعودوا ألا تعودوا ربي نسين قرصا كولتين ديبن جيلال لمثله دبي كسيسا فكا دبي فكاتا كسيسا كولي اتين ديبن جين أبدا إلى وارت إلى زلالم التيجو إن كنتم مؤمن يوخى مؤمن يوني في ربي تيامن تنتهي ججو ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم جي ربين آية توان إساء سنيف الدباسة ربين بيخادا وغيسا يجي إبودا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة إسانن بدي فجأسو فدن إسانن دبي فجأسو فدن بدي فجأسن جئين ربين سبحانه وتعالى في الذين آمنوا ورين قرتي ربتي أمن خيستي أبلو زناد ليد جاءني لالدبين توني زمنا من تجرو خنا خيستي اللي نتويتي بيخ
سيقالي مال جي ربين إسانن دبي فجأسن دبي قرتي زناد ليدي جاني فجأسن سن لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة دنيا في آخرة اللي عذاب لالي ساتي هيتو إساني بجرا جين والله يعلم وأنتم لا تعلمون جين دقيسا نما مكانا ما بليسو دنيا تيس عذاب الجراف آخرة اللي عذاب الجراف نما أبلو زناد لقينا منجو ودوان إجي سينا سيفي نقرين نما قرتي أبلو زناد ليدي جئي نما مكانا ما بلي دوليت اللي عذاب الجراف آخرة اللي عذاب الجراف سني أبو بكر مال جي بيتا أبو بكر والله جي دوبة فلما أنزل الله هذا في براءته عائشة مال جتي إيقا ربين قرآن قرتي سببا خنا إلى قيام الساعة جتشو خن سببا إسيتين نتك أرانو خسوابتي أركنو وقاني في بوئي أبو بكر مال جي وكان ينفق على مصطح بن أثاثة مصطح بن أثاثة خنافي نفقا مصروفة خنو تريجتشو قرابا قرتي مسكينما إنك أبو في آنما فونما رحمما أبوف إسان ياجي ساتر دوباني خخات ساني خخناني ربين قرآن التبوس يجتشو ولا يأتلي أولو الفضل هين خخاتين ورين ربين صدر كاخنين فين خخاتين جين منكم والساعتي ورين ربين اتبالي ستين إن خخاتيني جين أبي بكر اتفاد بيتا أيؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ورين قرتيك أرابا آنو ور آنو ما في مسكينة في مهاجر توتا سيالي ورا خرا ربي خيستي قداني سنيف واخن نرى إسان نفق الرا إن خختيني جين دوبا وليعفو جين إرها دبرني جيلل وليصفحوا وليعفو أراهي ها أرى رمني إرها دبرني ربي مالكين أبو بكر ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم سلا أكربيني سنيف أرارمو أكربيني سنيف أرارمو سلا مفيت وجناني أبو بكر مالكي قال أبو بكر بلا والله إني أحب أن يغفر الله لي جين وقا ربي خيانين يا ربي ننجال أكرب يا ربي أكناف أرارم تجيتي مصروفة قرتي خنو سيني جتشو وقاني في عائشة قرتي زناد ليدي جان خنا مسانو إسي قافتي نبي ربي صلى الله عليه وسلم مسانو سيتك زينب بنت جحش نما قرتي دبرتي بريدو منا في قرتي جعلواهن دان تأكان أنا انكت أويتو تا أنا والدرقم تو إسي لاجد سني نبي ربي صلى الله عليه وسلم بردكيتي يا زينب جين ماذا علمت مي عائشة الرمال بيتها جين سني فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري جتين قرخي إجتي واتك يصير راقرتي وان بيخو ينجرو ما علمت إلا خيرا خيري ملي وان بيخو ينجرو جت وهي التي كانت تساميني جتين إسين سوني قرتيتا أناتنا بريدنا في واهندان أناتنا درقم توجد ولكن إسين إجتية مسانوسيتي بيخي بكاك التلال أكت ربي النجابة سيد إجتية قرخية جتين يصير رواتك وان بيخو ينجرو خيري ملي جتين قرو أبليتين سي حمنا جانين حمنا بنت جحش warreen dubbii tana fuudhee zinaada leeyidee Aishaan je'eeti fuudhee faca'aasee irraa turte isiin warra 80 garafame irraa sahaabota keessaa nama 80 garafame Hassan bin Saabit shaa'ira gartee rasuula alayhi salaatu wassalaam minni zinaada Aishaan zinaada leeyidee jee warra dubbii faca'aasee irraa takka jee Hamna binti Jahsh lama jee ifi Mistah bin Uthaatha kan kun jara sadeen kun 80 garafamanii jechuudha Hamnaan obboleettiin isii obboleettiin Zainab akkasitti zinaada leeyide jetteeti warra dubbii faca'aasee irraa tahanii jechuudha ammoo Abu Ayyub al-Ansaari jechuudha Abu Ayyub fi Ummu Ayyub dubbii tan hoggaanii fi dura dhufan wallahi dubbiin tun warra khijiba jee irraa Abu Ayyub hedduu ummata gartee dubbiin tun Aishaan zinaada leeyide jaanii magaalaa facasnan callisaa jaanii dubbiin tun dubbii khijibaati hada buhtaanun aziim dubbii khijiba dubbii gartee dharaati ja'anii warra deebisan irraa jechuudha duuba rabbi subhaanahu wa ta'ala samii torbanii ol rabbiin Aishaa qulqulleeyse inna alladhiina jaa'u bil'ifki cusbatun minkum jeen lal sigale isinirraa tuttan isinirraa jeen Aishaa rabbi subhaanahu wa ta'ala Aishaa qulqulleeyse ummata nutiif warra gartee ilaa qiyaami saa'a nama abalu agartee warra fadihaa nama baasu telefoonaan warra fadihaa nama baasu footoodhaan warra fadihaa nama baasu
qixaaxa rabbii isaan rabbu abbaa fedhe haa ta'u qixaaxni rabbii isaan rabbu warreen nama hin sattarre warreen zinaa daleede ja'anii waan atiin goone waan ijji teessiin kannine laal islaamummaa keessatti wayin siimaati namni tokko ka'eeti zinaa dalaga ati kaateeti ol seentee zinaa abaluu fi abaluu zinaa walitti dalagu jiranii beek abaluu fi abaluun zinaa walitti dalagu jiran deemteeti ol seentee laalta bar ijateeti yoo ati abaluu fi abaluu zinaa dalagan jettee dubbatte yoo ati ijjitee waan si agarte jechuu 80 garafamta ati kophaatee shari'aan islaamaa akkatti nama sattartu laal 80 garafamta yoo nama lama tahan 80 garafaman yoo sadii tahan 80 garafan nama 4 tahuu qaba nama 4 yeroo takkatti bakka takkatti ijaan agaruu qabda yoo ijaan agarte zinaa dalayde yoo kaahoo waan akka viidiyoodhaan fakkeenyaaf kuni amma waan mootummaan nama qixaaxa malee nama akka xiyyaa fi xeeqanaa miti mootummatamiin nama qixaaxa zamana kana sigala yoo bakka viidiyoo ammoo viidiyoon wantiidha ragaadha bakka nama 4 ni buutii jaan zamana amma nuti jirru kana keessatti garuu yoo namni ibsattare ati maaliif gabbaasta ati maaliif dubbatta deemtee ati maaliif dubbatta sigale nama sattaruun beeytu sanii jecha obboleeyyan kiyya dubbii zinaa daleede ja'anii keessattuu waan hin goone akkana facaasan abaluu fi abaluu fireendiidha siin jaan fakkeenyaaf abaluu fi abaluu fireendiidha hoggaa ja'an fireendiin kuni abaluu fi abaluu fireendii hoggaa jira abaluu fi abaluu bar fireendiidha bar abaluu bar akkana zinaa dalage abaluu fi abaluu bar abaluu akkana godhe abaluu bar ni baasee siin jaan maqaa afaan zamanaatiin jechuu yaa akhii yaa obboleessa kiyya yaa obboleettii takka ta duraati ummanni gartee dhiirtii gartee dhiira itti fakkaatee hariifummaa itti fakkaatee ani abaluu akkanaan godhe jee himu warreen rabbiin hin araaramneef irraa ummanni akkasiisuun nama ani abaluu wajjiin deemee zinaa dalagee ani abaluun baase ja'anii dubbachuun ummata rabbiin hin araaramneef irraa taata takka rabbiin siif hin araaramu warreen saaxiliif baase qaduraa taan taatu warreen abaluu fi abaluu bar zinaa walit dalagan abaluu akkana godhe je'ee dubbii fuudhee facaasu duniyattillee qixaaxa eeggateeti akhirattillee qixaaxa eeggata abbichisan warra akkana jee dubbatu jechuu duniyattillee qixaaxa eeggatee qixaaxa azaaba rabbii eeggatee akhirattillee azaaba rabbii eeggata rabbiin qur'aana kana keessatti bakka wacdii laal bakka tashate jechuu akkanaan godhe je'ee bakka qixaaxa gurguddaa duniyaa fi akhiratti je'ee akka dubbii maqaa nama balleessuu hin jiru akka dubbii maqaa balleessu akkaan jabeesse haalaan jabeesse qur'aana keessatti hin jiru waan ajaa'ibsitti ta'u sigala tanaaf haalaan firraa eeguu barbaachisa maqaa gartee nama balleessuu irraa jechuudha duuba maqaa nama balleessuu irraa haalaan barbaachisuu haalaan gartee firraa eeguu qabanii jechuu obboleeyyan kiyya sanii jara afuran san warreen kaan ammoo jara sadeen san warra maqaa balleesse yeroo kanatti sahaabonni hedduun isaanii dubbii gartee namni tokko dubbii yoo ati namni tokko gariin isaanii hin dhugoomsine gariin isaanii nis hin kijiboomsine nis hin dhugoomsine walaakin haasa'uu turan haasa'uun san humaa takka hin qabu akkasaan tanaaf rabbiin isin biratti waan laaftuu seetani ammoo wahuwa inda Allaahi rabbii biratti ammoo dubbiin san dubbii akkaan guddooti jeen dubbiin san dubbii akkaan guddooti sigale yeroo kana shari'aa keessatti rabbiin hikmaa fi waan kana fide hattaa mana rasuulaa alayhi salaatu wassalaam dubbii abalu zinaa daleede ja'anii akkanatti girgireessan sanii jecha maqaa nama balleessuun bakkayyuu jiraa jechuu ammoo nama maqaa nama balleessu rabbiin laal hikmaaf kana fide ummata nama maqaa nama balleessu ummata abaluu zinaa dalage je'een maqaa nama balleessu rabbiin duniyattillee azzabeeti akhirattillee azzabaa jechuu talammadaa warra gartee ani zinaan dalage je'ee deemee nama ifhimu jechuu saahibbaniif hariifummaa sehee waxanummaa sehee hariifummaa nama gartee coollee nama sammuu qabu nama gartee smaartii taxawuraata sehee ani bara abaluu akkanaan godhe je'ee haasa'u kun
خوني ورقرتي ديوسا ربين هن أرارم نيف خربين هن أرارم نيف جتشو وري ربين هن أرارم خنين أني جو حالكن ستري إني جويا إفباس خنين أني جويا ستري إني حالكن إفباس ربين سي ستري جرا جما ربي ديبي يوني في بدين سرتي أرقم تجتشو أقسته بانان وني ديمتي إفيمتو مال في إفيمتو جينوم ما ميتي بر جينوم ما ميتي جبدون دليني خرا ربي خيستي اللولي إيجا خرا ربي خيستي اللولي بر جينوم ما خمك أبدا وانا كسيسا هاسويت وان هاسوان يونيك أكسي إفيك أنفتشوك أما مالي نمني أكسي وبليين ثاني جتش مكانا ما بليسون دلين إسا وان غرغدا بل الربا بك ترباتم يوهيك أدب دوبا الربا الرغدا مكا أبليس خيتي بليسو مكا أبليس خيتي بليسو مكا أبليتي تيتي بليسو أبلو زنا دلي دجتي توانما وغرتي زنا رافقاتي جرو مكا بليسون الرغرغدو دي للراي تربان نما حلايتو تربان جهنم نما سبتشيشتو خيسا مكانا ما بليسو ساني جتشا ربي نها سترو وبليان قيا نجيان نجرادا يا دا مراد ربي سني هاغوتو إسا غرتي سينا عائشة خنا سورة النور أك سببان اتبوي سبب النزول جتشودا خنا فكاتا خنا الرادوبا إلى قيام الساعة سببا يسي ربي سبحانه وتعالى سامي ترباني أول إسيك الكل ليسي دوبا نتيف اللي غرسة قدا الرافدنا ديلي غرقدو الراهي مكانا ما بليسون if eeggannoo guddaa godhuu qabna akka waan laaftutti waan laalanii miti rabbi biratti waan guddaadha ilma namaa biratti xiqqaallee ta'u rabbi biratti ammoo waan guddaadha irra gurguddaa dilirraahi nagiyaan nu jiraadha yaada muraadi isin yaa guutu assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh